yang hana ilmu maksud ke kira, urang puasa hana ilmu maksud ke kira, urang jak wajib hana ilmu maksud ke kira, urang bojakut hana ilmu maksud ke kira. Amal yang kita kerjakan tanpa ilmu maksiatan namanya. Munya menen karena butnya maksud hana ilmu, tanya yang tukang pubut asi orang berbuat maksiat. Kejit bahawa terbujuk kurun saleh menyobangai kiamat dunia hanjik kurun saleh tengok. Pesaleh-saleh do itim. Hai pesaleh-saleh do menyo iku urung-urung yang jih. Patuh taat ilikut lagi sebut tu. Hana tamen judi tiat iku urung ramai. Ente melikut tamen judi lom. Hana taminang tiat iku gop na urunging. Mana sibuk bulain yang maksud iku urang hantajut siat pesaleh-saleh do nyendu murung yang pesaleh-saleh do tapi bukan soleh